Kigarama People's Sacco keeps egize roho kikoro kuhendera omwaka gw'2022 no kubarira omwaka gw'2023 orubiro rw'omutano hankiko zindi zona obubajaguize n'abamemba hamwe n'abakasitoma bakirizeyo kubika okushashura gizaroni hamwe n'abarukurondera Sacco akatare mwe ntwahereze birabebi nsakwanja ntereza n'ebindi akubana na omwaka gurukwije nsakuhereze kukiraho miliyoni 5 kugira ngo abamemba bagume bakunde banka yabo bakihereze baba besino muri yo kandi garike bagarure batunguke babe barungi babingo bworo abo kusevinga kurungi yampereze cyarabo cyembuzi mwe ntatiya nimpuga abantu babere batakaye nyigiro mkintu cyecho kubika na Kigarama Sacco bakenyigeremu Sheema Kigarama Pipozi kumpereze cyarabo kandi mpuga abantu bona izo mu Kigarama Pipozi bakabahereza indandukwa bakashubisa abana bakaturakurana bakumeka n'amashuri azamuka bakazivuka omwaka guhire Kigarama People's Sacco ekozera amagoba ga miliyoni 4 emitwaro nshanjo na mukaga n'36 entunguuka y'amanu wageragerasa n'amagoba ga miliyoni 109 emitwaro 55 2024 aguma kuguhire kandi aba babasize no kusharaha interest okubasa abantu bona okutunga zarona hakasente kake kandi aba manager n'insimba management ekozere tirelessly takweganda kurebwa ngo yakore sentezo necha kabiri nka board and management to reducing costs estivent kozesa transport naki byona twabe reducing kwata amagoba can't hoping next year kukora amagoba gar towards a billion hatu deciding to reducing our interest rate from 2.7 to 2.5 kandi itsiniteka ngo members bitu no bazagadirwa oyirehe cyo kucendeza hamagoba garoni aba bahindwire nahakiragira kibire nkibazo birokorera mu district sezumo mu cyanga cya Ankore kandi hate n'ibikirizo bwo korera barahamo muri Ankore hamwe n'ibiyanga byone byetorire Ankore iki remember driven tiskugira ngo nitwe tuyonto kitwarayo one yitukuza bamemba bajya ngo tubashangeyo so mwe twantu bashangayo tuyino ku expanding atwargarkanye ganye twajya kandi cya kabiri nabamemba tuyinaha head office na branches ze nearby nazo tubaherero hereza tumanye ngo memba bitu bar satisfied abakora kwenda ron tujuma Sacco zinkezi no kutamani technology one kureba ngo hereza bwayiyongera cya kabiri kuyamba kutangira chi risks ida yo shuma sente z'abakushangana ziboro mu Sacco nabindi Sacco ejo bwahatiniye barugwa mu bwiga bwa billion 8 na miliyoni 105 kandi aba batandikire nehoro yo kurinda byo bahangwa ahibura memba gendine n'imiti yo kubyara ebahirwe Sacco habwabusha emitezi tujibahereza omusentesi kuba tkozire nka method yo kugivinga back to the community ningashi social responsibility Kigarama People's Sacco keeps obwahate inamataji 8 kwetorora cyanga cya Ankore kandi nece yongera kushenshera mu byange bitorire Ankore ahabwa TV West and Aidan Bataringaya.